A ne znam. Oni uzrat rođeni. Najviše. Ne znaš, on ti je prije tražio. Znam jednoga, neko bio, samo govori, čovjek je ranije ovako radio sad. Divno, se sirije na divno. Rekao mi je odavde, ona mi je bila majka. Jao, napote mu ovo. Napote mu Slanje, ja pa to je kao divno. Nije, da nije nekada sirka. Baš izgleda, ranije vraći. Sa 10 minuta na govor. Sve sam uspio za 18 dana čevarima. Ima kako se. Gdje si? Selam. Jesi dobro kako? Dobro, kako si? Gdje si? Evo tebi za male. I male mi kuće postao da bi Izo, hoćemo. Gdje je ova omladina? Hoćemo. Ajmo, znači, mala djeca. Ima sitno ko. Mala djeca od 10 godina. Druga grupa od 10 do 15 godina. Evo, mala djeca do 10 godina. Ima li to nagrada? Ima 30, 20. Kreće možda neki 30-40 metara. Ne može, ja to i govorim. Dobro, znači to ostaje kao treće. Kako ćemo rasporediti nagradu 50 dao? Nema veze. Hoćemo ovako 30, 20 i 10. Može. Može. Odi ova mala djeca, skroz mala djeca do 7 godina. Ajde mala djeca. Petar Kigo. Ajde, za mene molim. Ajde tebi jedan korak. Ajde, molim ti, ja tebi korak. Ovo što je svježe hladno. Hoće. Imaš pare. Budući u sve bolta. Vidite, ne mora djevati da je stari hađa. U školu ide hađa. Pa dobro, on sa Emirom nek te dodaje.
Časija, Aslani, Danija. Danija, Bašić, Danin i Bašić Nega. Kako se zove? Kutlovac Aidin. Kutovac. Kutlovac Aidin. Odakle, je li babina? Jeste Vahida. Ajde, Rameća. Komšine neka naše. Hajmo Slušajte malo. me, djeca, samo me slušajte. Znači, vi ćete trčati, odvešće vas dole Čviku. Trčite, nemojte se gurati, nemojte nekome, neko ne padne pađe. I ko prvi stigne, drugi i treći će dobiti te nagrade. Znači, ko će ih odvesti dole da ih ne vodi daleko. Nemoj da ovu najmlađu djecu vodimo daleko. Eto, može, eto, dole jesi. Hoći ti, Fejme? Ajde, odvete, evo, Čiko će vas odvesti. On kad kaže, slušajte dalje, slušajte i ovo. Znači, trčite do ovdje. Evo do ovdje. Ajde, ajde. Eno i beba idi. Gonim trči. Beba, stigni ga! Beba, dobro, pa ću trča, beba uđe u kapiju kad si igra. Pa nije isto. A nije, jedan što Duše, dragi. Nemojte još. Fejme, nemoj još ništa. Sačkaj malo. Ajde, Vilja. E tako, jes. Pazi samo da... Samo malo. Fejme, na 3-4 nek idu, znači. Ne. Dobro, neki, gotovo. To je bila proba. Ovo je bila vježba. Slušajte me sad, polako. Slušajte me sad. 3, 4, sad. Stop! Dobro, bravo. Daj nam samo da vidimo pobjednika. Ko je kako se zove ovaj? Stani ovdje. Ko je prvi? Sine, jesi ti treća? Stani ovdje. Kutlovac, znači Kutlovac komšijanam. Kutlovac došao iz kuta, on spada da uzma. Neka maršala. A Džibulić drugi. Hadžibulić. Amar. To ljubi, mamo. Treća, Da se izblačimo, dijete imaš. Jusubačka, fino, treća. Njade. Samo ovo. Bravo. Hajde, stani, slika Bravo jedna. da se slikate. Slika jedna, ovo samo ovo. Stanite, svi skupa stanite, slobodno. Ajde, neka će biti tako, stanite. Ajmo djeca do 10 godina. Koliko do koliko, šta? Ili si sad? 10. Esma. Znači. Ovako ovdje moramo lijepo medalju.
Davde! Sad guramo treći nešto. Može. Polako, krzavo je. Sad ići putite u ruku. Jeste, evo. Ovo je bacanje. Ovo trka za djecu prvo mjesto. Imamo trka za djecu drugo mjesto. Evo, trka za djecu drugo mjesto, imamo... Evo medalja trka za djecu drugo mjesto. Evo treće mjesto, evo vam prvo mjesto. Medalje imaju djeca, znači. I ti dijeliš to još, Hadžija. Pišeš imena i prezmena ovdje. Jesi našla za djecu? Jesam, evo, naš sam. Flomaster. Tri. Treba mi 3. Prva, druga, treće mjesto. Ajmo djeca! Ono malo će. Četiri. Pare su kod Hadži. Ne znam, ovo je nije. Eto je hladna koleda. Nemoj dalje. Ali se on te potiče. Ide, gdje tamo, izjom. Čekaj. Pratite ovčaci. Stani. Vilja, stani. Vilja, na 3, 4 znači idu, nemoj sad da kreću. 3, 4, može. Ali brže. Bravo Emire. Bravo. Dođite ovdje. Uma. Polako. Treći. Ko je treći? Sine, dođi. Ajnur baš. Prvi je... Merhaba. Emire. Bravo, a ja tebi. Lova. O, Emire. Ma hajde. Dalje, Emire. Uma, Aslan ima. Nemojte ih da se slikate. Evo ga. Ne, gdje je mama? Gdje su mamila? Ovo je Umo. Ko je treći? Kako je s njima? Ajnur Mišić. Baš. Evo majica. Ajnure. Evo majica. Gdje je Uma, Slani. Uma majica. Evo sine. I dalje za treće mjesto. To je to. Treći. Evo dalje. To je to, Ajnure. Aj slikaj. Aj slika, dođi vamo. Umo. Evo Umo. Dođi sine. Evo, vuci majice. Neko vuku majice. Neko vuku majice. Ajnur. Ljepša je slika. Nema veze. Što? Ma vucite. Može tako. Može, djeco. Malo. Može.
Trka, ja ovo do 15 godina. Do 15, jel? Ajmo, trka odrasli. Nije još. Imamo trku do 15 godina, znači imaju 2 trke i ova plus 3. mala što je bila. Znači on kaže da onaj čovjek dao za ovu prvu trku. Mali je dao za ovu. Sad za odrasla. Znači ja ti reče mene da ima onaj da je dao. Dao za onu malu kišku. Sad ovo trka za malu djecu, sad za odrasla. Ja sam bila 2 trke dala pare za 2 trke dala Smajićka. Za 2 trke onaj djeci. Ja je dala donaciju za 2 trke djeci. Koja je druga trka za djecu? 10 godina. Njegov mi je to kad je to. Aj, mali. Tako da je to. Ne, posebno je trka za odrasle. Posebno donaciju trku za odrasle je dao, ja mislim, Mamić. Trku za 2 trke za djecu je dala Majić, Amela. Evo ti Nade. Kod njega prvo mjesto za Marata. Jel krenuo sada malo? A što Marata? Ja sam Nikita Vanića. Jesu to ti? A on je meni bio komandant. Ti iz Drogine. On trebao samo ratključat, kažem. To je iz Drogine. Posak, Nikita babo. Grlića. Grlića. Ja sam nekada jedan smuk. A, duge noge, da. Odi sude i snim. Ajde, sekunde. Ajmo ne dođe, daj mi to našao, rekao nebo da šteta da kao prvo desnalo ovdje. Ajde, ko je trči, ko je prvi? Nijaze. Juka. Gdje je onaj momak prvi? Snima, on je Ti si prvi, jel? Nije, stani. Ko je prvi? Gdje je prvi? Maj, 50, Juka. Diploma Jusuf Zornić. Imamo. Daj mi loptu! Nema. Ima medalja. Nema niš drugo mjesto. Drugi. Jel od onaj mali da mu poklonimo loptu iz Knežini? Drugi. Sine, dođi ti se. Vezović. Ko je ovo? Ibrahim. Kako se zoveš? Vezović Ibrahim. Vezović Ibrahim. I treća. Aslani Sara. Dobro. Eto, dobili ste to. Aslani Sara. Do 70. Daj slika veliki, dođite, molim vas. Bravo! Malimo je 20. Ajde, zbudete. Makao čovjek. A koji ne odbio? Sela male, kako si djedo? Dobro. Nije vidio da ti idemo, da kaže okne čićemo. Ide, otišli su dole. Ko je otišao? Može, idimo. Ne moraš to biti. Nemaš, ne vidim. Evo, stol piše. Ajde, čemi, bađa moj. Samo da teži. Nemoj, kamen ćeš vas. Da, idi, skini se, pa idi po trči, ako ne Sipović.
Ali eto, ovo dobro kao Ovo ti dušu uzme. Ja ću čekat po skapu. na vrijeme se uključi, da. Pomjeri ti malo gora, bola. Hoć pola ti, kad oni budu ti sam na što kapi. Ajde, Bađo, pokaži im, Bađo. Čekaj, ljupola. Joj, sad ćeš vidjeti ovi. Lila će i sad ćeš vidjeti. Sad je u Knežni žanire. U Knežni u 21. u nedelju. Ovog mjeseca. Nek idu obavu, eto nam, dobro je, to je tu. Mala će lijeva, zaprati da će. Hoće oni trčati kao. Reci im svoj odak bi se trčalo nekad kad je ovdje. Ja mislim... 3, 4, sad, može! Daj, lijevo. Ajde, lijevo. Ovo je neki žan. Kiškavić je upola pa. Vidjam ga ovoga. Ovdje malo Kiškavić. Aj sam malo zvoni. Anel ga pređe. Pređe ga Anel. Bravo, Anele. Ajde, Anele. Ajde, Sipa. Ajde, Sipa. Ajde, Ajde, bravo, 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 bravo. Dobro, znači, prvi... Evo ga Mezović. Prvi je Vezović Anel. Vezović Anel, ja. Anele, dođi vam. Vezović Anel, prvi. Drugi. Islam Đulović, ja. Drugi. Treći Hadžibulić Velija. Ja, Hadžibulić Velija. Nemoj. Bravo, bravo Rođan. Vezović Anel, drugi je Islame. Evo sine, ovo. Tako. Evo ovo. Pare za drugo mjesto. Drugo. Drugi, koji kako se zove? Islam Đulović. I dođe. Đulović. Ja. Velija Đulović. Islam, evo ti, pola. Evo ti, daj. Evo ti, 50 para. Velija Hadžibulić. Velija Hadžibulić. Velija. Pa čije je tvoja ekipa? Nema niko nije. Bravo, svaka. Neka si. To je to. To je to što se tiče, idemo gnaći kamen ovdje. Može, može. Ajmo, Velija. Anele, dođi vam, Anele. Dobro. Gdje su ostali ovi? Gdje je ovaj mali? Čestita. Islam, drugi. Gdje je ovaj? Ode vam. Dobar Rođak ti si. Dobar, samo trebao biti brži, ali ja bi utakao. Ne, ovo je dobar je, dobar. Ja sam se izuo, ako ne bi bio. Evo je. Stani se tu trojica. Sad kamena gori, nek onaj smira malo. Ne, utekao bi, ja. Utekao bi. Možda kada nizgaj trči. Ne, još ovo sam trčio. Mogao sam izgledati, garant. To je to. Ma daleko se trči. Koji je došao bili? Hajmo ljudi sad, znači.
Malo kundaka da ima na ovome. I ovi malo Hasanovića. Svega ima. Evo, dobro. Još jednom hvala vam na pozivu, sa Sejom se družimo. Idemo da snimje. Ajmo bacanje kamena, ajde! Preko Čavljana, Ivazovića, Meljubovića, preko Rame Romani. Sa Sejom. Moje poštovanje, momci, kako ste? Pripremite se kamena s ramena, tako su mi rekli da najavimo. Kamena s ramena, pa ćemo i zaigrati. Poštovanje. Molim vas svi ko hoće da baca kamena s ramena, nek se prijavi kod Nijaza Smajića za par minuta počne. Kod Nijaza Smajića da se prijavi svako ko želi bacati kamen. Nagrade su 100 maraka, 50 maraka, 30 maraka i učesnik će dobiti pehar i medalje. Idemo kamena s ramena, evo da završimo pjesmu, dakle pripremite se dole! Ne pita se, on samo ti prijavi. Pripremite se za kamena s ramena! Evo, prijavili smo Hamdu. Kada vidiš ti u moje prije, ona da si radi da ti mi je. Kada vidiš ti u moje prije, ona da si radi da ti mi je. Evo
kao što je organizator najavio, dakle pripremite se dole, nagrade su najavljene, visina nagrada, kamena s ramena. Sulj, hoćeš bacat? Neću bola, nebo. Se nade. Kremu, zecina. Aj stavi ga kad nema navrata. Pa postavi ga kad nema nikoga favora. Zato nema tu neće. Nije nikoga hoće. Ajde, ide. Više. Kremu sam više. Suljo Šabanović. Gdje je Mujo? Nema ga. Jede. Suad Smajić. Suad, jesu. Ima li još neko? A mislim da i dosta, evo 8 vas ima. Pazite onaj, bacat će se po 3 put, svi imate po 3 put pravo i onda ova prva trojica bacaju još po jedno. Eto, to je pravilo, znači nema više. Ovo što nisi ovdje, evo ga dole najavio, visina nagrada se zna kolika je, bacanje Nema, gdje je Ibro? Ferid, hajde. Hajde, ideš gore. I ozvaniči ovo današnje druženje, tradicionalno. Versade! Još jednom hvala organizatoru, napustimo sa sejom. Nekako je na žena glavu vam, bo udaće kamen. Ima. Hajde gore. Znači, molim vas, pravila su vrlo jednostavna i jasna. Nema trke, baca se ili s mjesta, ili najviše jedan korak. Znači, korak i bacaš. Eto, to su pravila, znači nema trke, eto, to je suština. Bacate po 3 put, prva trojica još po jedan. Ajmo, evo, počinje i žudi. Može. Ti si ovo slabo bacio, Sipović, Ermin. Sad zabilješ gore, Mevsi. Idi gore, slobodno do muzike. pošto nije iz našeg sela, smanji. Jesu odmah do muzike. Skrati dužinu. Dodaj. Dobro. Ajde sljedeći. Ajde. Dobacio Jarano svakač. Je li on ostao dole, Boga, kad se trčao? I nije se vratio. Pa ja zadnja. Bravo, Babi. I njega. Ko ne iskušavaca smanji. Je li on bolji? Jesu. Suade, spaj Suade. Ima jedan momak naklada, hoće da se... Ovo je mu smanjio ovaj što ga smanjio. Ovo je mene smanjio. Vidi kako piše. Ovo treba. Ja nije probao. Odmah 4. Počelo to. Ko je bačio Cibilje? Ne bi izu odmah to. Ne bilješ to. Nemoj bilješ odmah prepisati.
Sukanović, evo mi. Mene sastavljate. Dan, tu bripiš. Neću. Nikad više nećete vi dinara od udruženja. Ja se 2 puta banđam. Ne znam. Ne smijem. Ne smijem da se židnem na nogu. Pućem. Izmjesta, to je najpoštenije. Malo popravi, malo otetski Nisi još ti ravo, sad. Senad, Smajić. Senad, hajde, Senci, ajde Zmaj. To je dovoljno sad da ga smakuje. Bravo, Senči! Bravo! Nemoj da ga ne vidim. Urulja, Amel. Amel je da. Pas. Bravo! Jako da sporcajac. Znači, on je četiri. Nima slučaj. On ima još pravo tako. Ima, naravno. Glavmane, okreni glavu kad kamen baš. To nije tako je brzo. Vesni Amer. Ajde, Amer, ajde. Ovo Belši, ja upravi. Još jednom zagrijećiš mi, samo upravi tamo. On je prvi. Ovo je bio Bešnja, tako? Bešnja, Rahman Osmić, Rahman. Ajde, Maša, baci. Kažem, sad Evo, izvolimo ga je nešto, ne znam šta mi je To, Rema. Ajde, Zuljo. Ja sam bacio. Možeš što možeš. Ajde, Suljo, ajde. bravo, vraća se u formu. Čuvajte narode, čuvajte. Ne daj se Suljo! Ne daj se Suljo! Bravo! Feo demorališeš me, ba. Šina!
More po prvi put. Prva serija, samo da onaj. Vidi obuj čarap, cipele. Aldo, nemoj me križat, Aldo. Samo malo da vidimo, da utvrdimo prvi, drugi, treći. Bešli Amer prvi. Daj mi cipele mi da uzmi. Čipović Ermin drugi. Jel' tako? Evo, i treći. Jedinica. Ja sam drugi, to je moj kolač. Tremo, jesi ti drugi? Ja drugi. I kaže pjesma Davud Majana, Krasime Imana. Ajmo Sejo kroz Kranjovoviće. 6. juni 26. godine. 7. juni 26. godine. Ajmo Sipović, ajmo brže, babo, ajmo. Još po jednom. Hajde Sipo. Zbog vremena još po jednom, da znate. Evo, sjecaj. Hajde, dobra, Sipa. I specijalno za organizatore ovog druženja današnjeg kroz Kranjovovića. Hvala na pažnju. Ajde, Megaca, šti! A lijevo, nek vidi sam kako. Ajde, Megaca. Daj, piši, begu. Samo malo. Znači, rekli smo maksimalno jedan korak. Ovo je može da ja. Ne ide na nas. Ajde, svi. Ovo je veća. Pa slabije nego prošli put. Ja da ga rekao. Diplomatska škola. Ganović Elmir. Ajde, baci da prijatelji. Ja sam mogu otvoriti na sve dobro. Čađavo. Ne mogu. Idemo, Andrija. Došli mu prijatelji gore, ima Zetovi. Ko? Dobar si, brz. Dobro, onajte ova kuza ima dugačke noge. Jesi ti trči? Andrija srećen. Kosava. Zetina. Bravo Zetina, bravo. More. Prvi. Evo ovdje, daj nam ovoga. Evo ga. A je to samo za prvo mjesto nagrada ili? 3 mjesta. Zadnji cenera dobio. Isplatio se znaju sad za cenera. Ma mora je ovo što neće. Senać, Majić.
Neće. Neće se ja bliže. Hoću. Nema. Hoću. Ma nek me boli, hoću. Kada je sve prošlo, sad kad bježu. Bravo, Senali. Ali više nemo. A šta mi nisi rekao kako se baca? Struja baci ga visočije, bolan jebut. Ima snagu, kamen je uvjetno baci. Oni ga ovdje i ovako. Strulja. Nije kamen, samo baci. Ja ga ti šuo otkinu. Evo ga dira. To, momčino! Ne zna da Vatka bio dobar. Ovo je... Ovo je bolje sa planine. Šura. Manji se, nemoj da Nuri Šura. Ajde, Bešlja. I onaj što je bacio pravo. Da je metar, da mjeri, on ne mjeri, on treba priznati. Imaju njih trojica još po jednu. Da bola ja počitam sa Bled Sportom. prvi. Opa! Bravo Bešlja, bravo. Ajmo igrat, bježi. Dajte pare momku i ajmo. Idi tamo u dvoranu, ne budeš van dola. Nije taj. Ajmo prelazi, čo želim da zaigramo. Ajmo ovdje. A ja. Uravan ovamo. Vidimo u te torbe, gledaj poput moje, svaka i kaže pjesma Seo Zehro i oko preče sve su cure pire. Tako je moja planina, pogledaj to. Vidio se to. Priđi gore, priđi malo bolje se čuje. Ajmo uravan, gore. Hoćemo lako, ajmo. Ajmo malo gore. Još je bolja. Družimo se sa Dove momke ovdje kod moje desne strane. Dale momke. Ajde samo da igram kolo. Ajde samo. Ajde, idi samo nešto. Ajde, kolo da igramo. Hoćeš, ti to najbolje. Ajde, jesam, dođi. Ja mislim da si puno jeo. Ako nije plečku, volku, čoveče, ja bih... Golemi ste mi ženi. Pa kaže. Prima ko? Opa!